Katika Yesu acha uyo, panyika. Yesu acha uyo, panyika. Yesu acha uyo, panyika. Wanatenda wachamujengamita, wasijatafara kuwa na mambo wao. Wanatenda wachamujengamita, wasijatafara kuwa na mambo wao. Usingatende kuna mwari, wasinga mukuzi, wachatiza kana turi yorira. Mambo Yesu acha uyo, ni mambo ya Yesu. Acha uyo, kuzotora watwene. Mambo Yesu acha uyo, ni mambo ya Yesu. Acha uyo, kuzotora watwene. Acha uyo, ni mambo ya Yesu. Acha uyo, kuzotora watwene. Mambo Yesu. Acha uyo, ni mambo ya Yesu. Acha uyo, kuzotora watwene. Akasika dengane nika ino, akakomisi rane kusorora, ne sabata rino yera. Jehova akasika nika ino, akakomisi rane kusorora, ne sabata rino yera. Akatinga tizorore, ne sabata
zorore nesabata zororai akatinga tizorore nesabata timurumbidze akatinga tizorore nesabata zororai tenze agaropa fadza zuware sabata na yeso zangati rumbitse musiki we sabata mambo wedu wedenga muno yera otenzi mambo wedu wedenga muno yera mambo wedu wedenga muno yera otenzi mambo wedu wedenga muno yera. Christian life is a battlefield. For when you accept Christ, the more trouble comes. As Jesus said when he was here on earth, he said, I came to separate the man from his mother. Troubles will come, you will fall on your way, but all you gotta do is to kneel down and pray. But thank God is a healer. For who can be against us? No weapon formed, no weapon formed, no one shall prosper. For the Bible tells me so. I know, 'cause it tells me Cause the Bible tells me so. I know, 'cause it tells me so. We've been begging you for a night, but joy comes in the morning. Like an eagle, baby, you will fly. Travel strengthen your wings to fly high. You will pass the storms, you will fly. Just as long as you're leaning on Jesus.
with thee. Grant that Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely there, to thy kingdom shore, to the shore. I am weak, but thou art strong. Make me strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Jesus, Savior, pilot me. Jesus, Savior, hear my plea. Jesus, Savior, walk with me. Jesus, Savior, I'll walk with thee. Jesus, Savior, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Lowo ohamba ekhala efaza inhlanyelo wangwanyani enothando uyothola umusa qabela wena mlimi awela semahle kusongeza ndela ukuvuna amazima vuthiwe ayehliswa amazolo likhanyise nelanga izithelo zizophiwa ngamandla aphezulu qabela wena mlimi awela semahle kusondeza ndela ukuvuna amazima vuthiwe wena nethuliwe sabe hlamela ungadinwa nanxa kunzima qinisa uzokutha ngesihle ngaleyo mini ithi lomolikhala ngizakuvuka mphinde mvuke nkanye nkosini kulelo zekuhlala bangcwele bodwa ngizakuvuka mphinde mvuke nkanye ngizavuka nkanye nini yabangcwele
mpinde mvuke kanye zoshiya inhlupho kuleli selesono ngizakuvuka mpinde mvuke kanye Nkosini zobona bonke abakade bahamba ngizakuvuka mpinde mvuke kanye ngizavuka kanye nini abangcwele bodwa kuza umphefumulo wami vuka mpinde mvuke kanye nabangcwele ngizohlabela ingoma ngizakuvuka mpinde mvuke kanye Nkosini masinyane ngizohamba nabangcwele ngizakuvuka mpinde mvuke kanye ngizavuka kanye nini yabangcwele bodwa kuza umphefumulo wami vuka mpinde mvuke kanye ngizakuvuka mpinde mvuke kanye Mawubongwe Jehova wemikhosi ngiphakamisa amandla mthandazo uxolo lwenkosi malube nani sizwe nenhlanga zezwe lethu lalela nendaba vula inhliziyo zenu sekudala nizulazula njengephathi libatuluku fona mthombo Jehova wemikhosi Selilizwe lakushone mini langa kuma ukuthandaze abasaza kula Jesu Izan Yesidumisi Nkosi Izan Yasenbobile Izan Yesidumisi Nkosi Izan Yasenbobile Izan Yesidumisi Nkosi Izan Yasenbobile Izan Yesidumisi Nkosi Izan Yasenbobile
Malithumilizwe, malithumile, abamazi, abathandwa. Malithumilizwe, malithumile, abamazi, abathandwa. Magabongwe, magabongwe, yekhalixilongo, ahom. Malabongwe, eshe yakhalixilongo, ahom. Malabongwe, eshe yakhalixilongo, ahom. Soshone kufeni izizwe, make sithandazeni ngamandla. Soshone kufeni izizwe, make sithandazeni ngamandla. Ngiyalibingelela sihlobo zami esithandekayo igama lenkosi lapho elingizwa likhona lalapho elingilalela likhona limbona likhona. Siqhubekela phambili ngezifundo ezemuli. Ngithanda ukuthi lamhlanje sikhangele indaba kaJosefa, sidinge izifundo esingazifunda njengezimuli endabeni kaJosefa. Ukwandulela isifundo sethu vumani ukuthi ngifunde encwadini kaGenesis isahluko ngesika 39. Ngizafunda indima ezimbili, Genesis 39 verse 1 to 2. uJosefa wasuka eGibhithe kuPotifa inceku kaFaro lenduna yabalindi engumGibhithe, wamthenga kuma-Ishmayeli ayemuse khona. Verse 2. Inkosi yayilo Josefa waba ngumuntu ophumelelayo, wayehlala endlini yenkosi yakhe yomGibhithe. uJosefa ngomunye umuntu eBhayibhelini esithola imbali yakhe ende. Ungafunda isahluko sika 37 uzefika ku50. Izahluko lezi zonke zikhuluma ngoJosefa ngaphandle kwesisodwa sika 38 esingenelayo laphana, kodwa zonke leziyana zikhuluma ngoJosefa. Enzama ukutsho ukuthi iBhayibheli linika indawo impilo yakhe kusukela engumfana ncinyane ezalwa aze kube sekufeni. Balutshwana ke abantu iBhayibheli elilonda umkhondo wembali yabo ngaleyo ndlela. Ngifuna ke sikhangeleke indaba kaJosefa imuli yakhe. Okokuqala, uJosefa uzalwa nguJakobe. Lizakhumbula imbali kaJakobe asiyungena kiyo kakhulu, kodwa silandela umkhondo okaJosefa. uJakobe liyakhumbula ubana loLeya wazuza abantwana abangu-6 abayisithupha. loRasheli wazuza abantwana ababili, kwathi leza nciza zakhe uBhilha ababili loZilpha ababili. Ngifuna ukuthi ngichasise ngingakayikhatshana ukuthi isithembu kasocebo likaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu abaningi abathi nangu uJakobe umuntu kaNkulunkulu wayelesithembu. Isithembu asocebo likaNkulunkulu, icebo labantu. Lizabona ukuthi uNkulunkulu edala uAdam wamnika umkakhe oyedwa uEva. Wayengaphelelwanga imali, wayengaphelelwanga inhlabathi kumbe ukuthi wayengela forex. Kodwa isizathu ukuthi isithembu kasocebo likaNkulunkulu. Lizakubona lokhu nxa sisiya phambili esifundweni sethu. Kodwa ngithe mina ngihle ngikwandulele lokhu ngoba nxa ubala ngemuli kaJosefa kuthiwa kwakuhlala kuxatshanwa. Kwakulomona, kulomhobholo, kulomhawu, kulenzondo, layo yonke into enjalo. Abavela emzini yezithembu bayakwazi ukuthi khona lokho kuyingxenye yesithembu. Okuveza sobala ukuthi isithembu kasilo icebo likaNkulunkulu.
dala ukuxabana, abantwana bengakazalwa bahle bamunye ibele lomona, ubukhwele babonina. Siyafunda ukuthi abantwana laba nxa uJosefa wayekhule lapha, wakhula phakathi komumo onjalo, emulini engasebenzi kahle. Yimuli ekaJosefa yona leyo, lapho akhulela khona. uJosefa njengobana sazi wazalwa nguRachel. uRachel yintandokazi kaJakobe. Liyakwazi ukuthi esithenjini kule ntandokazi lesaluwakazi. Ngakho-ke uRachel-ke wayethandwa labantwa bakhe. uJakobe kuRachel wazuza abafana ababili, uJosefa loBenjamin. Sengitshilo ukuthi imuli le yayingasomuli ebambeneyo ngenxa yomona lokuxabana lokuxokozela, xabana kwabonina. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi omama laba bengumuntu lodadewabo. Ake libone ukuthi isithembo senzani. Umuntu lodadewabo babeyingwe lenja ngenxa yokuthi balapha esithenjini. Kuthiwa-ke nxa sikhangela lapha sengitshilo ukuthi kwenza ubudlelwano bube munyu ngekhaya, kube khona ukuhluphayo okuhlukuluzayo kunjalo. uRachel-ke wafa esezuze uBenjamin. uBenjamin wazalwa uRachel kulapho alala khona, kulapho afa khona, kuzalwa uBenjamin. Uthe nxa ezalwa uBenjamin, yena wambiza wathi uBenjamin wathi ngumntwana wezinhlupheko zami, wathi nguBinon, son of my sorrow, okutsho ukuthi ngumntwana wenkathazo, umntwana wezinsizi, umntwana wokudubeka. Liyakwazi ukuthi abanye abazali banika amabizo kweyeme kumumo, ngilethemba kabakho COVID-19 labo coronavirus. Kodwa-ke yilo mumo-ke onjalo. Kodwa kuthiwa uyise uJakobe wathi kansoze simphelele ibizo, ngizamnika ibizo elithi lona Benjamin, okuthi ubana son of my right, son of my strength, indodana yamandla ami. uBenjamin-ke yiso isicino, babevele bebabili lomfowabo uJosefa. Sengitshilo ukuthi khona lokho kwakuvele kudale uhlupho, ngoba kwakhanya ukuthi uJakobe wayemthanda uJosefa okudlula abafowabo. Ukuthiwa ngesilungu favoritism, konke wayemenzela. Ezimulini kukhona khona lokho, abantwana abathandwayo bayakwazi abanye ukuthi kwethu imuli ngubani othandwayo. Nxa kulento omele yenziwe izakwenziwa, nxa kuyinkomo omele ihlatshwe izahlatshwa, nxa kungubani kuphela okhulumileyo kuba njalo. Liza kubona-ke ukuthi yona leyo nto kayibinhle ebantwaneni, iyadala ukuzondana kwabantwana. Abantwana kasibamkeleni ngalokho abayikho khona. Nxa ungumzali ungabi lomntwana osenhlizweni okwedlula omunye. Abantwana bakho ngabantu bakho bonke, behlukene izimilo, behlukene lokhu lalokhuyana, kodwa bamkele ngokwehlukana kwabo, ngoba wena ngumzali phela. Nxa kulomunye umthando okwedlula omunye, laba abanye bazakuya ngaphi? Siyayibona-ke lapha indaba ekaJosefa yokuthandwa kwakhe. Kuthiwa umfana lo sasisithi thina ngomacebose sikhula, sasisazi ukuthi emulini ukhona ovele ozaceba. Liyakwazi phela ukuthi nxa lingabantwana likhula izinto ziyonakala, kodwa nxa libona ukuthi abazali kungenzakala bangaziboni masinyane, libona ukuthi lani liyavikelana, liyancedisana. Kodwa-ke kuthiwa wayehambisa umbiko omubi ngabafowabo kuyise. Okwenza kwaba kubi kakhulu futhi, kuthiwa uyise wamthengela ingubo elembala eminengi, ingubhamazwi. Ingubhamazwi ingubo eyayisembathwa ngumama oyintandokazi esithenjini. Nxa wayembathile leyo ngubo kumbe eyivunule, kwakusenza ukuthi agubhe amazwi abonyane wabo. Yayivele igqokelwa ukuthi umuntu aziqhaphiye, ukuthi umuntu abe yiphigaga. Yayingubhamazwi. Nxa wayeseyigqokile wawungeke vele yekele kukhwela iBP yakho eseyigqokile. Sasiyisigqoko esiqakathekileyo esasigqokwa ngabantu abaqakathekileyo. Umuntu osigqokileyo kwakusaziwa ukuthi ugqoka into edulayo, yayiyinto futhi yabantu abaphezulu, yayiyinto futhi yabantu okumele babonakale ukuthi bangabantu ebantwini. Yiyo-ke ingubhamazwi uyise amthengelayo. Sengitshilo kudala ukuthi kuqakathekile
njengabazali njengezimuli ukuthi kasamukeleni abantu abethu ngalokho abayikho khona. Omunye ulemali eningi, omunye kalamali. Omunye unothile, omunye kanothanga. Kwezinye izimuli abanothileyo yibo abalalelwayo. Noma kulemfa nxa kungakabuyi lo lemali akulalelwa umuntu. Abanye bayakhuluma kuphela kulalelwa. Nxa esebuya yena setshintsha konke lokuthi umuntu uzabekwa ngaphi konke hayi kungabi njalo. Kasamukeleni abantu ngalokho abayikho khona. Sizananzela ukuthi kuqakathekile nxa sikhangela imuli kaJakobe ukuthi yonale i-weakness ubuthakathaka bukaJakobe badala uhlupho esizalubona nxa sisiya phambili. Kodwa ke lani ngikhangele izifundo eziqakathekileyo esizifunda empilweni kaJoseph. Okokuqala sesibonile ukuthi wayengaphumi emulini epheleleyo. It was not a perfect family. Akula muntu phakathi kwethu lapho ngathi imuli yangakibo i-perfect iphelele. Sonke sile imuli zethu zile kwehluleka kwazo. Kodwa kuNkulunkulu kunjalo emseni wakhe uyasincedisa nxa sivuma ukuthi asincedise. Into yokuqala engifuna ukuthi ngikhulume ngayo injongo, singathi i-purpose ngesikhiwa. Ukubana uJosepha kazange abe ngumuntu nje. Hayi ophonga ukuthi empilweni zabona ngiyangitshela abantu ukuthi even nxa kubhala kusesikolo kumele ukuthi imaka oyichayayo uthi ukuthi ufuna imaka enganani. Ngoba marks kuthiwa put a possible marks 100. Possible mark 100. So unitshayelani 50. Utshayelani 50 wena. Nxa kuthiwa possible marks is 100. So wena uyazikhethela ukuthi uchaye. So uJosepha simbona ukuthi umuntu owayenenjongo empilweni yakhe. Wayenamaphupho. Siyafunda ukuthi Joseph had dreams. So abantu kababe ngabantu abalamaphupho. uNkulunkulu kasibekanga emhlabeni kuphonga kuba ngabantu nje. Hayi kuthiwa khona ubani wazalwa waphila wadla isitshwala wafa. Akwendelanga lokho. Kumele sibe lamaphupho. uNkulunkulu usibeke emhlabeni ukuthi sibe ngabantu abaphuphayo. Babe sithi abantu the sky is the limit. Akusavumi, the sky is not even the limit. You are the limit. Ngoba wena nguwe ovuma ukuthi uphupha ufike ngaphi. Qakathekile isifundo sokuqala ngisinanzelelayo ukuthi uJosepha simazi ubana wayengumuntu ophuphayo. He had dreams. Wayengumuntu olamaphupho. Wayengumuntu okwaziyo ukuthi ufuna ukuthi enzeni, ufuna ukuya ngaphi. Thina sikhula ababalisi babethanda ukubuza ukuthi sibhale indaba ukuthi ungakhula uzaba yini. Ufuna ukuba yini nxa usukhulile. Ngicela ukuthi ivini ezimulini kasincediseni labantu abayithu sonke ake sinikane umlando, ake sinikane i-challenge yokuthi abantu kababe lamaphupho. Umuntu kakwazi ukuthi emhlabeni lapha kuyini afuna ukuthi akwenze ubekelweni. Abajayele ukungizwa ngikhuluma ngojaha lokuthiwa wayengapasi esikolo, hlale lahlile izinto zonke esikolo, vele nxa kubizwa wayengakhulunywa la ngaye. Wasecabanga ukuthi pho mina lapha esikolo akuzuba lembali ngami. Kuthiwa wahamba endlini encane ngale, yakwazi lana emakhaya ngale zindlu ezincane zemakhaya, ama-toilet lana, ama-blade toilet. Wafika wabhala khona phana ukuthi John was here. So lingadingi ukuthi ichoko yakhona wayithatha ngaphi. John was here. Ngoba sediniwe ukuthi kathi ngizaba ngumuntu bani okuthiwa waphonga kuba khona emhlabeni wadla isitshwala wafa. So kuqakathekile ukuthi sizinike inselele njalo abantu abethu, sibanike inselela bangavumi ukuthi bangaphuphi. Undoda okuthiwa nguManro uthi yena the greatest tragedy in life is not death but life without purpose. Impilo engela njongo uthi uphonga ukundenda njengelongo elisemanzini. Uthi yena umhlabeleli kuPsalm 139, I am fearfully and wonderfully made. Ngenziwe ngendlela esabekayo lemangalisayo. Athi uJeremiah 1:5 uthi yena ungakazalwa ngakwazi before you were born. So uNkulunkulu vele kulecebo ngomuntu ngamunye. Udade kaWhite nxa ubala ibhuku Education page 18 uthi higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Uthi yena sifunda esikolo isikhiwa kuthiwa khona higher.
uthi yena higher than the highest, kusho ukuthi okuphakeme kwedlula phezulu khonale licebo likaNkulunkulu ngezimpilo zethu. Kodwa kusalela thina ukuthi sivume ukuthi sithathe umlando nalo. Take the challenge. Qakathekile kakhulu. So uJoseph simbona engumuntu olamaphupho amangalisayo. Ngithanda ukuthi nginike inselela kakhulu abantu abatsha abaseselamandla ake likhangele incwadi kaMtshumayeli ngo-12 uthi yena khumbula umenzi wakho ezinsukwini zobutsha bakho. Remember your creator in the days of your youth when you are young. Sesemutsha. Khumbula umenzi wakho. Ngiyakhumbula ukuthi ngiqalela umsebenzi ngiyi-youth soze ngiqambe iminyaka. Ngangihamba ngebhasikili, shaya ibhasikili imango lemango. Kade sinyake ngikhangela uma ngengangohamba ngizibuza ukuthi nxa ngingaphinda kuyaba lokuzima. So ngawusesemutsha don't settle, ungahlaleli izinto ezingahambiyo, ungahlaleli ukuthiwa imediocrity, ungahlali ungabi ngumayadi. Omayadi zinyoni lezana engizaziyo zazikhona edolobheni la sazibona ngazimbesela zidla besezaya ngaphi ezaziphaphela phansi lapho uthola kusidla emabhimi kusidla phansi laba ozinyoni khona kuya. Ungabi ngumayadi, ungavumi ukuba ngumayadi ukuthi ufuna ukudla phansi. Woba njengengqungqulu, woba njengengqungqulu iigli. Ingqungqulu nxa iphapha phezulu. And bathi bona ingqungqulu ithanda isiphepho, idinga isiphepho. The eagle looks for the storm. Ngakule COVID ingqungqulu ifuna iCovid. Ngikhumbula umama lwana ababembuza umama lo uyi-single mother, umama ukhangela imuli yakhe. So wayichaphula Limpopo River siyathenga impahla senze njani chapha. So abantu bathi wena mama kathi uthembeni ingwenya ukwazi kule ngwenya, wathi yena ngingahlala nizakwenze njani. Abantu abamele bafunde, kumele bagqoke. Liyazi ukuthi kulabantu abafayo bengafanga. Kulo teacher wangifundisa indaba engasoze ngikhohle ukuthiwa khona refusing to die. Ethi kulabantu abafa bengafanga, refusing to die, you know. Ubaba lo uthiwa khona ngazi kwenzakalani, walimala kwaphuma amathumbu. Amathumbu akhe sephandle khona esiswini khona akwazi wagwazwa yini mbe nyathi mbe yini amathumbu esephandle wathatha ikawuso yakhe wabopha amathumbu, refusing to die, you know. Bopha amathumbu akhe wazwafika kudokotela, you know. Kusikhathi siyavuma ukuthi ngenxa yomumo sibulawe ngomumo sife ungakafi. No, awumelanga sife singakafi. Awumelanga sife singakafi ngoba nxa ungawabona ngowe amathumbu amsephandle vele semfile. Awufanga. So uJosepha wayelamaphupho. Njalo singavumi ukuthi sibe ngikubiza ukuthi ngama dream killers. Don't allow dream killers, abantu ababulala amaphupho akho. Ngifuna ukwenza lokho, vela kusebenza. Ngifuna uqalisa into enje, sozisebenze. Ngifuna kuyapontsha. Hayi, singavumi ukubana sibe labantu ababulala amaphupho ethu. Kasilandele amaphupho ethu. uNkulunkulu uyabafuna abantu abaphuphayo. Uyabafuna abantu abaphuphayo. Uyabafuna abantu abaphuphayo baphuphe amaphupho benze izinto ngoba uNkulunkulu usiphile amandla okwenza khona lokho. Isigaba sesibili engifuna ukukhuluma ngaso ukuthi kumele sinanzelele ukuthi sizamkele, acceptance. Kwamkela ukuthi wena ungubani, lokwamkela umumo wakho ukuthi wena ungaphi. Kulabanye abantu abazakufa lokho befisa ukuthi ngaba kwamanye amazwe. Kodwa besehlule ukwazi ukuthi khona apha bakhona kuyini abalakho. Uthi yena uNkulunkulu kuMose uphethe nesandleni sakho. Uphethe nesandleni sakho. So kwesikhathi silohlupho lokuthi sifisa ukuthi ngabe sikomunye umumo ongasiwe esikhangelane la. Siphila entweni ukuthiwa khona yi-denial. Ukuthi kawuvumi. Uyabona bathi bona nxa bangathi wena ule cancer. Into yokuqala ukuthi welatshwe ukuthi uvume ukuthi ngile cancer. This is what I have. Le coronavirus, you are positive. What does that mean? Ungabulawa yikwala ukwamkela khonoko. You can die because you are failing to accept your situation. So kuqakathekile kakhulu ukwamkela umumo wakho. Ngithoni ngoJoseph. uJoseph wayesethengiswe njengesigqili.
wakwazi futhi ukuthi khathesi sengiyisigqili. Ungabala uEllen White uyachasisa ukuthi wayibona inqola iflatheli ichiya kiwe ebona ekhala abafowabo bengamzweli and wakwamukela ukuthi khathesi sengiyisigqili, khathesi sengiyisigqili. Ngingafa kungathini, just accepting that situation. Akutsho ke ukuthi wamukele imediocrity, kodwa kuthi ukuthi wamukela into ongekuyiguqula. Ubusubona ukuthi kutshoni kuyini ongakwenza ngaphansi komumo nalo njalo. Utshoni sengiyisigqili, so kutshoni khona lokho. UJosepha nxa efika laphana umuga wethu olandelayo ukuthi iBhayibheli isitshela ukuthi Joseph was a hard worker. Josepha wasebenza nzima endlini kaPotifar. Nxa ubala iBhayibheli kutshela ukuthi endlini kaPotifar kwaba lomehluko ngenxa yobukhona bukaJosepha. Ngifuna ukuthi mbale lapha udade kaWhite uthena Messages to Young People, page 73. Uthena, be content with nothing less than perfection. Ungasuthiseki ngento less than 100%. Hayi, ngakuyi 50% go right. Yeah, you right time pasile. Hayi. Uthi don't be satisfied. Ungasuthiseki ngemediocrity. The Lord requires perfection from his redeemed family. He expects from us the perfection which Jesus reached in his humanity. uNkulunkulu khangelele ukuthi ekwenzeni kwethu izinto sizenze ziphelele. Liyakhumbula uJoseph wengcwabeni wendlula ingubo zakhe. Wengcwabeni oyabandluli abantu bethu usikala bafundisa iorder ukuthi endlule nje ingubo yakhe ukuthi alungisi indlu yakhe uthola kungaqedakali igqokozi phezulu okunye kuphansi okunye kunjani kuqedakali. Kazange afunde ukuhleleka, kazange afunde ukuhleleka. Phongu phosela kuphela konke aphosele kuphela, phongu phosela kuphela. Uthi yena kumele sifundise uNkulunkulu ukhangelele ukuthi sithi reach that perfection, uphelela komuntu. Asokuphelela kukaNkulunkulu, uphelela kwakho njengomuntu. You can do it 100% to your best. Sasifunda thina kuthiwa a good, better, best. Never let it rest until the good is better and the better best. Don't settle for less than the best. Never settle for less than the best. UJosepha kwenzayo. So wasebenza gadalala endlini ekaPotifar. Lathi siphiwe ke ukuthi sisebenze. Abaningi bethu kasafuna ukusebenza. Sifuna ukuthi izinto zizibuyele zodwa ezandleni. Hayi bazalwane. Ngitsho lo Adam lo Eva engadini yase-Eden siyafunda ukuthi babelungisa amaluba, babesebenza. uNkulunkulu kazange abafake ezitezi, kazange abafake phakathi kwedolobho, wabafaka ensimini yase-Eden ukuthi kabasebenze. Kasifundiseni abantwana bethu ukusebenza. Kakulanto ethatha indawo yokusebenza gadalala. Uzo abantu befuna ama-ballpoint amangalisayo, ngothiwa ama-ballpoint la lesimanga, i-ballpoint leyo ngabhala ngayo uzapasa umhloliso ungasitatanga. Akulanto enjalo. Akulanto enjalo. Abantu kabafunde ukuthi uzakudla izithukuthuku zakho. Kuyanceda ukuthi abantu bangafundi ukuphila ngobutsotsi lobusela lokuqilibezela abanye abantu ukuze benze baphile. Kumele abantu basebenze nzima, ngumthetho wemvelo nalo. Uzavuna okuhlanyelayo. You shall reap what you sow. Kwenye indawo ukhona welima kuphela ngahlakuhle. Nxa eselimile khona phana engahlakulanga, athi abantu baloya amabelami. Hayi, baloya njani wena ungahlakulanga? Baloya njani ungahlakulanga? So sebenza gadalala. Uthi lapha Pastors and Prophets page 214. Uthi yena uJosepha was brought with men of rank and learning. He acquired a knowledge of science, of languages and affairs, an education useful to the future prime minister of Egypt. So Josepha wafunda. Nxa kusesikolo funda. Apply your mind to the books. Learn.
the sciences, learn the languages, funda, work hard, apply yourself. Ungafuni ukukopa kumbe uphiwa ama-answer script. Apply that grey matter and study. uNkulunkulu uzabusisa. Ngembale futhi lapha kupage elifananayo. The marked prosperity which attended everything placed under Joseph's care was not the result of a direct miracle, but his industry, his care and energy were crowned with the divine blessing. Amen. uJosefa ukuphumelela kwakhe akweyamanga ukuthi uNkulunkulu uzangenzela isimanga. uNkulunkulu izimanga uyazenza, that's true. Kodwa uthena insuku eziyisithupha you shall labor. Esikweni kutsho njalo. Umfundisi wathi entshela wathi ulabor lwana uthi fondoka. Sebenza gadalala. Sebenza uginqe insuku eziyisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Otherwise abanye bethu akumelanga siphumule ngoba vele kasisebenzi. Kasisebenzi. So umuntu ubekele ukuthi ukuphumelela kwethu kumele sisebenze sihlobo ezithandekayo. Kungenani ukuthi silohlupho lapha laphana. Iqiniso engilaziyo ukuthi ungasebenza wenza ubungcono bakho bonke, uNkulunkulu kayekeli kakuyekeli. Nyake ngibone kwesisikhathi even phezulu kalinanga. Umuntu okwaphuma waphandle ngale uyasidla isiqu somumbu. Uyasidla. So lokho kakula kunye singakwenza ngaphandle ukuthi sisebenze gadalala, sidle izithukuthuku zethu emhlabathini. Kulapho uNkulunkulu agqibele khona inotho. Lizakhumbula ukuthi omunye wabathungameli wathi ebuzwa ukuthi kathi mdala ngenze njani ukuze ngibe le mali, wathi guqula ibala elithi lima uzazuza imali. Sifunde ukusebenza gadalala. Fundisa abantu bethu ukuthi bangenza ubusela, bangenza into ezingaqondanga ukuze bazuze imali, kodwa abasebenze gadalala babe le mali abayizuza ngezithukuthuku zabo besebenze gadalala. Siyakufunda kuJosefa lokho. Okunye sikufunda kuJosefa ukubekezela, patience. Patience. Kulezi izinto esisikhathi eziphuzayo, ngeke ngakhuluma lapha kwesinye isifundo mhlawumbe ukhangelela ukuthi wende, mhlawumbe udinga umsebenzi, kungani kuyaphuza. Kuqhakathekile ukubekezela. Ake licabanga uJosefa nxa wayekhona phana esebenze gadalala, ugcine sesentolongweni. And khona phana entolongweni akwazi ukuthi uzazaphume nini, uyabaphupha labana abaphupha uyachasisa amaphupho abo. Uzamcele omunye wathena mhla usubuyele esikhundleni ngicela ungikhumbule. iBhayibheli lithi kazange amkhumbule, waze wamkhumbula sokumele ayechasisa iphupho. Qhakathekile kwesisikhathi ukuthi sifunde ukuthi uDade kaWhite uthi yena God's purposes no delay, they know no haste. uNkulunkulu kaphuzi futhi kaphangisi. Waiting upon the Lord is very important. Kuqhakathekile ukulinda uNkulunkulu. uJosefa iminyaka yakhe esentolongweni yayibuhlungu kakhulu, futhi ebotshelwe into angayaziyo, kodwa waba lokubekezela. Kwesinye isikhathi kumbe umntwana oyinkazana selinde iminyaka, abantu ukuthi asidlulile sokutheni aqine eziphosela nje emntwini umuntu wenkosi lapho umuntu wenkosi ongala plan ozamthwalisa amagabha avuzayo. Thwala nzima ulomthwalo alawo aphinde abe lomthwalo futhi. So kuqhakathekile ukuthi let's wait upon the Lord. Qhakathekile kakhulu lezi. Sabenze gadalala kodwa kulokunye okudinga ukuthi uNkulunkulu angenele ezimpilweni zethu. Ngithanda futhi ukuthi ngikhangele futhi ngithinte enye into eqhakathekileyo ngoJosefa. uJosefa wayezehlisa, he was humble. He was humble. Ngoba kuphumelela kwakhe konke wayekweyamisa wesithi kuvela kuNkulunkulu. Kazange azitshayisa ifuba. Kulabanye abantu abathi lento nje lapha udwaye udopha ingqongqo, indwangu idopha impembe, idophe leJackson hamba ihlaba amadwala. uJosefa wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ngiyochasisa amaphupho. Uthi mina kangikwazi ukuchasisa amaphupho. Funda uverse 41 kuGenesis 41 khona phana verse 16 kuGenesis 41. Uyathina mina kasimi engichasisa amaphupho.
kayisime engicazisa amaphupho. Uyakwazi ukuthi udumo kumele lubuyiselwe kuNkulunkulu. Nxa kukhona into ewisa abantu yikuthatha udumo lukaNkulunkulu balwenze olwabo. Udumo kumele lusiwe kuNkulunkulu, nguye umnikazi wodumo. Omunye umuntu wathena udumo lukaNkulunkulu lunjengamalahle kumbe ilahle elitshisayo. Ilahle elitshisayo ungalifaka la, ungalivumeli lihlale esandleni sakho, liphosele libuyele emva lapho elivela khona. Udumo lukaNkulunkulu lunjalo. Okwenza uLucifer awe esikhundleni sakhe silodumo olunjela lamhlanje kungenxa yokuthi wathatha udumo lukaNkulunkulu walenza olwakhe. Ngakho phakathi kwethu uNkulunkulu azamvumela ukuthi abelane laye udumo lwakhe. Yikho engazange abelane loMose okuthiwa wakhuluma laye ubuso ngobuso. Wathi uMose osukwenzile kawusangeni eKenani, awusangeni eKenani. So kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa usuphumelele ungabi libhaluni elizadubuka yehla uye phansi. Abanye abantu nxa sebephumelela kabasabingelela abantu, kasakwazi ukuthi abantu ngobani sendize emkhathini khonale, kodwa abantu ngazi undize uzakwehla uye phansi. Uzakwehla uye phansi. So kuqakathekile ubana uzehlise njengoJosefa owazehlisayo. Esinye isifundo engisifunda ngoJosefa yikubana uJosefa waxolela abafowabo. Josefa waxolela abafowabo. Forgiveness, xolelana, uthethelelana. Nxa abantu bezimuli kukhona ukuxabana. Ngiyakwazi khona lokho. Ngitshilo kwesinye isifundo ukuthi kakho phakathi kwethu oyingilosi singabantu. Siyenza amaphutha, silezigwenxa, silamabatha, silamalimi ezansi, lento yonke njalo. Kodwa ke ukuze siphilisane kakuhle ukuthi sifunde ukuthethelelana, siqhubekele phambili. Singabi lamaqhwala, lamaqhubu, singabi ngabantu abagcina izikhwili. Kuqakathekile ukuthi sifunde ukuxolelana. uJosefa simbone kwenza khona lokho. Ukhona owathi yena ekhuluma wathi nxa usala ukuthethelela unjengomuntu odla itshefu kodwa ekhangelela ukuthi ibulale umunye umuntu ingabulali yena. Ngoba nxa ungathetheleli itshefu yakhona ibulala wena. So uJosefa usifundisa ukuthi ezimulini kasifunde nini ukuthethelelana, kasifunde nini ukuxolelana. Kwakubuhlungu into yenziwa ngabafowabo. Liyakhumbula ebancenga ekhaya lethi bafowethu kambe lize lingenza isihluku esingaka, kuthiwa azange bavele bamuzwe lokuthi uthini. Actually babefuna ukuthi bambulale. Iplan yabo ukumbulala. Azakhuluma ukuthi lina lalifisa ukuthi ngabe ngifile. Lalivele wathi nansi induna yamaphupho le kasibulane nini. Kodwa uJosefa wabaxolela abafowabo. Esinye isifundo engisifunda ngoJosefa isifundo sokukholwa. Isifundo sokukholwa. Kuzasincedani njengezimuli ukuthi sifundise abantwana. Sakhe imizi emihle, sakhe izindlu ezinhle, sibe lezifuyo, sibe lamaplazi, sibe lemali ebhenki, sisebenze nzima. Kodwa ugcine silahlekelwe impilo yethu. uJesu uzabuza athi kuyamncedani umuntu ukuzuza ilizwe lonke lahlekelwe impilo yakhe na? uMose nxa ebuzwa ephuma eGibhithe ebuzwa nguFaro uthi siyahamba lenkomo zethu, siyahamba labantu bethu. Kambe nxa abantu bethu sibondlile sabanika konke singabanika khona, senza ubungcono bethu bonke, sabanika imfundo engcono kulayo yonke singabanika yona, kodwa balahlekelwe umbuso wezulu, siyabe senzeni? Ngifuna ukubuza ukuthi kungasinceda ngani? Kangikwazi ukuthi kuyabe kunjani ezulwini nxa abantwana abanye bengekho. Well, uNkulunkulu uzazesula izinyembezi, but I think that gap will be there. Bekungaba ngcono ukuthi njengemuli sihambeni sonke njengokutsho kaMose. Uthi yena uJoshua, mina lendlu yami sizakhonza uJehova. uNoah bakhuluma ngaye abatshumayeli ukuthi kubo bonke abatshumayeli uNoah was the best ngoba walahlekelwa umhlaba wonke kodwa wazuza imuli yakhe. uJosefa sihlobo zami usifundisa ukuthi ukukholwa kuqakathekile. Nxa kulelifa esingalinika abantu bethu, nxa kulelifa esingalinika imuli yethu, ilifa lokukholwa. Kweminye imizi eyaziwayo yabantu ababekhonza, namhlanje kukhala ingungu, namhlanje kukhala indandanda kuleyo mizi.
Namhlanje kulezi izinto leziga kunathwa izinto ukuthi lowo muntu nxa engavuka abone okwenziwayo ngabantu abakhe. Nxa engavuka ngacela ukuthi aphinde alale. Hlobo zami ezithandekayo, ngicela ukuthi lami ngizicelela njengomzali. Isifiso sami esikhulu ukuthi siyeba khona sonke embusweni wezulu. uJosefa wayenokukholwa, hlobo zami ezithandekayo. Uthi uJosefa nxa sesifa kubafowabo, ngiyakwazi bala uGenesis 50 verse 24 kusiya ku26 ukuthi uNkulunkulu uzalihambela. Kodwa nxa uNkulunkulu eselihambele, kangifuni amathambo ami asale eGibhithe. Angifuni amathambo ami asale eGibhithe. Thathana amathambo ami liyewabeka ezweni lesithembiso, angaze asala eGibhithe. Actually ungabala uJosefa uyabafungisa abafowabo. Ungabala uverse 25 uyakhuluma ukuthi uJosefa wabafungisa abafowabo. Uverse 26 uthi uJosefa wafa esele 110 years, iminyaka elikhulu. Kodwa uJosefa ofananayo umaHebheru 11 verse 22 uthi ngokukholwa esebona ukuthi impilo yakhe sifike ekugcineni, uthi amathambo ami angasale eGibhithe. Ngicela ukuthi njengezimuli kakube inselele esiyiphanayo kuwona lumhlangano wamadokodo, ukuthi amathambo akho angasale eGibhithe. Mina ekuvukeni angikwazi ukuthi kuyavukwa njani ngoba sikafiki khona, but angikwazi, kodwa kuthiwa lilanga lokuhlangana kwezimuli, reunion, lokuhlangana lezimuli. Bayahlabela abahlabeleli besithi nxa icilongo likhala ngizambona ubaba yini, ngizambona umama yini, ngizambona umfowethu yini, ngizambona udadewethu yini, angikwazi, but I'm told somewhere ukuthi kule ndawo esizafika sibe perfect square eleni wathuthwa njalo early writings. I think at that point somewhere along the line we must be able to identify one another njengezimuli. Umbuzo wami ukuthi imuli yakho uyayilungiselela yini ukuthi ingasale eGibhithe? Wenza konke yini okusemandleni akho ukuthi imuli yakho ingasale eGibhithe? Ngoba lesi isiqokoqela sendaba lesi. Isiqokoqela sendaba ngoba ungazi ubanike izindlu zonke babe lazo, ubanike yonke imfuyo babe layo. Nxa kuyikuthi ekukhaleni kwecilongo amathuna abangcwele evulwa, abanye behlanganyela ovukweni lokuqala, eyakho imuli, leyami imuli kayisoze ivuke, umkami, umntanami, umfowethu kasoze avuke likhala icilongo. Laba bathiwa ngusambulo ukuthiwa babusisiwe abalesabelo ovukweni lokuqala, ngoba phezu kwabanjalo ukufa kwesibili kakulamandla. Umthandazo wami ukuthi sengathi singenza konke emakhaya ethu, ezimulini zethu, ukulungiselela ukuyahlala engunaphakade, singaphindi sehlukane njalo. Nxa sithandaza, nxa sifundisa, nxa sitraina abantwana bethu, kasibatraineni engqondweni zethu. Ake sibone esikhulume ngakho ekucineni le, ungabi lombono ophelela eGibhithe la, ngoba lombono ophelela ezweni lesithembiso, ezweni elingachazwayo, emzini okhanyayo. Bangaki njengezimuli abathi mfundisi imhlola yonke sesiyibonile, lo mhlola wona lumhlangano wamadokodo ukuthi sihlangene singahlangananga, sihlangene singaphumanga. Ngubani okwaziyo ukuthi sizahlangana futhi ngendlela esijayele ngayo? Laba ngikwazi. Kodwa uthi mfundisi ngicela ukuthi ukhulekele imuli yami. Mina ngifuna ukuyambona umkami embusweni, ngifuna ukuyambona umfowethu, umntanami. Ngifuna ukuthi imuli yami siyoba sonke embusweni. Nxa ukhona lapho ngicela ukuthi sithandaze. Nxa kuyisifiso sakho lapho khona enhlizweni yakho umtshele uJesu, ngicela ukuthi ngiyoba khona lemuli yami embusweni. Kasikhuleke. Baba olungileyo,
siyakubonga ngezimuli osiphe zona. Siyacela ukuthi zibe ngamazulu amancane, kube yi-college, kube yi-university, kube yisikolo, lapho abantu abafundiswa khona, hatshi kuphela kwalapha emhlabeni, kodwa bafundele ukuyaphila lezingilosi, ukuyaphila ezulwini, elizweni elingachazwayo, emzini okhanyayo. Senzele umusa Nkosi yami elungileyo. Siyabonga ngempilo kaJosefa, siyakholwa ukuthi Nkosi ngalolu suku siza kuhlangana labo Josefa amaqhawe esiphambano. Siza kuhlangana labanengi esifunda ngabo abalalela bahlonipha ilizwi lakho. Sicela lezimuli zethu ilizwi lakho lihlonitshwe, igama lakho lidunyiswe, ukhonzwe uphakanyiswe, ngoba uyinkosi yamakhosi lombusi wababusi. Ngegama lakho siyakhuleka, amen. Sizohamba sisiya ezulwini ekhaya likaBaba. Sizohamba sisiya ezulwini ekhaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Sizonyathela emagumeni egolide ekhaya likaBaba. Sizonyathela emagumeni egolide ekhaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Sizobingelelana nezihlobo ekhaya likaBaba. Sizobingelelana nezihlobo ekhaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Hozani ekhaya kaya likaBaba. Sithi amen, hallelujah. Sithi amen, hallelujah. Sithi amen, hallelujah. Sithi amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sobonana lesihlobo ezulwini likaBaba. Sohlabelenu, hallelujah. Sohlabelenu, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sobonana lesihlobo ezulwini likaBaba. Sohlabelenu, hallelujah. Sohlabelenu, hallelujah. Sohlabelenu, hallelujah. You've often wondered why tears come into your eyes and burdens seem to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tears
never forget.